Ja, ajde ruke gore. Vežbamo. Znate koja je pesma? Mladi Jagodinci će možda sledeće godine u Italiju na odmor. Pa da, malo Grčka, malo Italija. Kad imaju gospodina Palmu za gradonačelnika, to onda ništa nije problem. Evo, piše i novine da je na pragu bratimljenje Jagodine i Verone i mi naravno odmah pozvali gospodina Palmu da proverimo kako to sve sad ide, ta procedura, sve što uz to ide. Mi smo poslali sad to procedura, a predsjednik, odnosno gradonačelnik Verone je prihvatio. Znači radi se na tome. Biće tu malo put do Italije, do Verone, može da se skokane i do mora. Turizam sad manje više, ajde, turizam usput. Pa dobro, usput sam i mislila. Ne moramo mi samo u Italiju, mogu i Italijani malo do Srbije, Veronjani do Jagodine. Mi koristimo priliku da kažemo da smo turistički centar u Srbiji i da imamo i zoološki vrt i muzej voćnih figura i akvapark i tako dalje. Pa to kažem. Možda i neka kulturna saradnja da padne, razmena đaka, što samo mi o Italiji, o Romeo i Juliji da pričamo. Mislim, postoji toliko znamenitosti u Jagodini. Mladi Italijan bi po povratku u Veronu pa bio pun utisaka. Mnogo mi se sviđa Jagodina, bio zoološki vrt, video žirafa, velika žirafa. A posle najlepše je bilo Vostani Đoković. Vostani Đoković, isti Đoković. Radio S.